Anopano siya bogana dishmama mamunina chimomakwaba. Deba AHENKAN933FM FM sabrasu. Eyensima drobi ekruchegu nkrata so. Yensa ntwofo kwan we no na dwobesi anopai. Ene de baba sumo sa anopano nsia akankase na anopai eyenwumako bia da roma na ebo aso yasene ewosika famu. Ye de aseda wampam Emma St Andrew Senior High School. Wabofra ewie JHS open school pampa pako. Ni onya bodi nkrata papa nmonyam wom de anya dwuma papa bia ya. Eye St Andrew Senior High School womo ene fakase ho ka ene anopai. De obetie bi ene se yade a openyo no tua kasa wodro no ewo school pon kase ba ko pan mu o man konkron Ghana mu e de atudwa se ewo se bisa ban ni nsem bi efati wahye obi ho Sanso anansafu from wobate owura inu safu seni anrada endi si amanyo kona yansa kirabi wa mrashebedwafie nam so emono so atu nanumutu omai mu nsem na bi kika won ye be srabo sompo akọ obi man so aba betodwa se adwumafo wo mo wiemhye gina bia kase baako ewo Nigeria wo mu na se wo mu nkwa adwuma biem ti se ne obi kutuko akọ bia se ye be pia plane no so mbe ne de wo mo dom se form ho wo mo gi bibia ansa ene anapei Ghana de shemamba betimi adane wachi na se wanim ba bia otibia ba bia face bia ko Facebook aba fontentan kase ne so na search AHENKAN933FM FM ne ya capital letters udru won mo de wadwenche no agu hono mo ya bekenkan ne bre sefatamo ede amao ena na pe wakenkan fo eyeme afia ampofowa mene kwaku anin kusi buadum afe Ghana de shemamba nsam no ya de mo veba na pete semusen Kanim na shebedwani anu wojam de madehia wonum ewotamale central baton peswaso eyo onimonyamfo alhaji inu safuseni enra dankrata bi ababontinti wakyerɛkyerɛ makasa fa ho na nkrata ne nyinada ene se mra shebedwafie minority mecha edomkuma no woma yensacha yahudro ewo wom mpanifuo mu ene kane na nka minority leader eyamia mime mai Nenso ene ya ho na free word mu a yede oniwonyamfo Dr. Kesa atofosen ena aba abehye ho na chese enioma asesa pa ewo mrashebedwafie ukọ minority fo no afadom keto no afa nioma bebre asesa yes ese o deputy minority leader krapo oniwonyamfo Kofiama bua na chese enioma asesa pa owura Kwame Agboja wonu kra ye minority chief whip ya chese nsachari de chese obi bekase ye deep pa ya chese se ya kase enioma hudro bebre ni adane bebre no a ena abamra shebedwafie na eno nanam so a onimonyamfo alhaji nu safuseni ede atudwa ya wochem se ne amra shebedwafie minority no asiesi omho asiafa no wosre se wamo kono wamo behwe se enioma yesafata ntoto ya mapabi ya safata wombegu ede begu akwemu na wombehwe se santoto ya do ebekoso agina pinti se ne ebe ya afoforo na eba no so ebetumi afasa kwantempo ne so empem bebre dada no ekwa womu tactical tactics bu wan maja na womu timi edekasa enu nti wose wosre womu ye papapa se dadafo no enkyere afofrofo no sane na omu ye adwuma no sane na omu ya na NDC minority adanso ewo Ghana mrahye bedwafie wotwa ne samso and Obuoba Ofori Amanfo a minority leader ye no eyemra shebedwane wo jam de madehia wono adwuma kwanya na siam abaton peso so no ewo fifi mantamo onimonyafo kesa wato banfo sen wo so wo hwe papa no ne dwumadi ahodro a wadie ewo majority ene minority fo afami kyemra shebedwafie fo kura no wo mu dwumadi ma papa we die danso etu kwa minority hono mu adom ketekete bogafo no hono mu a chese papa eye ato force wo bo adwuma papa ya ni suban na kasa ene ne ya hodro wada na die ewo mra shebedwafie nyina eda di perfect minority leader ne ade amano no wo betimi ahwe atoto ne omeye papa wo to ne nsam so biem ene wo ba mane chem se wo gidi se ato force ya boni di so ombe edom ketekete balo dafo no adwuma no betimi agye ni ye papa na enioma hodro a eya minority
minority kuo no anka sampo no wama susuo nyina da watimi amana bemo se eba no case atofo sen dia owogidie wonum ye papa se minority nyame adom na adom ba adom so no mu bie mrahye badwafie na ejam kwa akotra se ekọ asetena wogidi se atoba fo sen wo betumi aye adwuma ni ye papa na ahye ani disi amanyoko no animonyam. Now, new leaders have emerged. It is expected that he will give his support and make his experiences available to the new leadership. For Council Atufoso, he has charged his responsibilities so well that I have no doubt, having been made the minority leader, will continue to discharge his responsibilities as a member of parliament and as a leader of the house, of the minority side of the house. Indeed, his responsibility is to carry along the entire minority on critical government issues and the NDC's position. And I'm sure he will work to win the confidence and trust of the entire minority group in parliament. Nipa wutini kai ayakane mrashe bedwani anu wajam de madesha wanom ewo tamale central batro peswaso oni mwenyamfo alhaji inusa fuseni na kaneno na Haruna Idrusu ye papawe me yadanu wa fili na msi mimema no wasam no obeka no se de siti no obeka ya obeka se atwumo konyira wa agum enu ti ono na akwei ana keso atoba afo ase ebehye nanan na asem ya ho nam so emamra shebedwafiefo no ukopie mu no minority for dom kumani bi so ababonten se na se na Tamale South abatom peso aso ni ena nkaja wo mu nyina keka ho aja wo mu nyina abuabu adwuma etu wo mu so mu nyina ka boma aka bachirim ebusa se eba ne sen ene yi Haruna Idrusu free mu wo mu so wo nte ase na emu nchirechire mu ne mpo no anhyeda ankwa ase yie Haruna Idrusu di ankwamune no a etiaba ne said ye Haruna Idrusu afrimu ne ade kesa watomfo se abehye odobo a wamu dodo no ante ho popo ye bia no ansa nkrata aba abonte nkrata no so kura wanfi wani a unhu ni edin ni ye Ani awuti aya enkwafo awudra wonmo ani disi amanyoko ni minority fo ni bi ena cheso ma blaze sa no mo se adan na semo ba se ya ante ho popo ya ante ho hwe ye tiade om de so bo no ama national chairman eya owura Johnson se dun ketiade ne nkwafo se ye adan tro mo ya sa do man ka hwe anchro mo na ya yi Haruna Idrusu afrimo opanyina okọ University of Ghana Legon otua saudo ni na no se ebe kire twi se ebe kire brofo se ebe kire fra French eni krobone de ke kan na no ono eni tua no se panyin pa e wo University of Ghana Legon obemfu kofi ejekum e de atudwa se COVID-19 bremu se de enoma sikoya ya enoma ye si one time na COVID bad na busuafo ni na bai ne na nankanso bia e yade abubu na gonmu na okofa wo na bai ema echeze omamu ye dededede shishye na nyamianum ni kone COVID bremu enyuzi eza Ghana yebetumi ade hu nipa dia ba beto jampo ne se COVID-19 bremu ntino ama ayemto ya de kwara no anseda ama no homene so ezanze so omanfo ohoro wo musa so akojo anan so akoyese no oye da oba horo nsenta masa ya de no anseda ama e COVID bremu ti COVID de mfaso ba kwaba na so asan ba be hadwen na no ena ehun nsema ba beto jase amani ababeto Jeffrey auditor report attorney general chese COVID-19 bremo monfo bi fasika papa na asemu akwakoye ewo monten so ene Ghana no se mprempren eno no mfia wo so monfo edi na eno na obemfu kofi ajekum se ewo sa ban no nipa bia COVID-19 sika wafa bia di ana amane ababonten no ne hu bom no ewo sa ban ene ni di no nyonyo ewo sa ban bo no kwadu
na ye twede ne fam na kwan so Obemfu Kofi Ajekum sa to ne sam so ka biem se de ekoso ni de ekoso COVID-19 bremu sanka ya aban a oteso no sanka ya soja aban a ko bia no no betumi akwagwa za dewi na soja aban party so se COVID-19 yade aba ye kuntia no na so fa won we crackers o fa won we sika ozi dabi sanka soja aban pan ko bia ntumi de tutu asem sei ye omafo bia tabri sika nkese a ne ye hwe akira ye hu akiri kwan eno na Obemfu Kofi Ajekum se o de no ntenkoda na so de asie no eni kwa se etena so ema na ye hyehye yen so na mframanfa so na nya din na omafo ensua bibi mfamfrim Osa ayi nyina esi Kofi Ajekum mitimi nkoso obi mu se wona oma yesika ese intime do kokko eye aban bi owoso bia asede enya ban wenko eye aban bi owoso bia asede se ye wie te se ne ene rom koso a wenum nyina apie ye manfra so ne se court enko court ne se ye buka agi efri nkofo no ese agi efri omo na aye bibia adesuade amankofo a dachi bi so aye o madwene se omdo sabebum na kobase ya yenye obi ahwe ndi a obi nso ye bia onim so o adwa mansan ye bi kura ya nyenhu kwa manu kofa bia nyenhu ene me kojonsia me koye bia ye nyam hwe na wafa no hodi ese soro bi bam se abai sika yamfa no kwa abai sika yamfa yensa mom abai sika odo nsa bomu a obefi aba na wo fi aba nso a ese eye emoho eno na beba nkofo so that soja ban ko betumi aye we Obemfu Kofi Ajekum sa to aso ka biem se ade bia wo ne kofale bai yesi onipa ntu kwan kwa ena ansa na onifrenzo beto boabo na nnagina bibi so sanso ena husie bia no onma janta to o se dia koma weni na kwaso se onipa tumi nya kukudo fa oman musika sika enkatebo wieni mate ni driver ni obi otubanchi mami bia wadwa bra ene aban adwumafo eto nketenkete aban age a abontoa no na onipa ba kwa tumenya kukudu atabiribi ne wadi onfanya de papa bia mo man no emma nipa na otu ato ne nyanzo mfaso o se dia akoma sa kukudu we na ba manfo bi mu a wo mo fa ga ne sika ze sabi ono asusu a wato guo no ma kwa akofadi no o se dia akofa ba no eya busua ene namfo ya aban atabiri wo mo de wo mo ya adwuma no eno nti ena ma santi wa hwe ni na abasa ne fapem baako eye baabi asika akowura abatrum ase obi pese obeye mampani a je wonya sika pudu obi ogi bi firi na ya ho na akwakwasi no akodi bi afiri no adi bi afiri ba obi o papa no aha wo saudi jiska free sankofo we nyina ho na sa dachi obeye president na ya odi adisrede bi basel we de miampo de baabi am we eye but me ofa asibi ahwa wontumi nyina no enti sese na ade na koye nipa om de da nyuma bia no so onya damfo a na oye ebia ukunu nua ana oyire ni nua ba bibi ena akoye sa na asori ba ne ne ko school tin nyina ko wurewure mu a nipa kro no so kra onim sa nti na dwene so da sem eya ekwa hemfa na bekwa akuduru enti ese ye hyasie free ho se onya ba ba mu se hwan na ma osika wo oman no embra ewo ho samra na eboye nyina ho ban no amfa damfo semu amem wamfa school semu amem wamfa busua semu amem ode embra ena ye dwuma yankofo ndio ya so eba ne sikasam de ankanya den be se ha na enye sikasam eti kopim se ye ba ma ye yiu aye yiu na ya wan ne ma bia nim se nete no ahwe e betra wo yam na ni se ye tena mu nso na eni se ye tena mu nso penyin na nyabere ono na epenyini po otu akasa odo ni na no ewo University of Ghana Legon Obemfu Kofi Ajekum no krakra de na sem ni na ebonto aba na wiye no heno santo so ka biem se se Ghana fo nya kukuduro se ye ba bewura abato afimu yi afi wetwoma ye nya sim 2024 omanfo be frase ene omanfo ko ofufu omanfo be frase ene omanfo atunse didi omanfo be frase agbawuru omanfo fiefia nadwo ene omanko kasa omanfo be frase ne Ghana fo bi chese obi petumi ntino obekọ na oni obi atenase na wo mo hwuvu obi petumi ntu bekọ otumi kuraje ne banku no akama no obi tumi etumi openti no chese obekọ na wo odeda from asakram ye komde no owu osi tumi nti na mom se wo mo basa na yenya kukuduro ana wo mo ye campaign yenya kukuduro mbuzo se miko ubenti so bi ko wieska ene sa afefe bebebe committee ni de ke kanwi ubetumi anya kukuduro ana wo ntutua bia ode ba ye betumi de agu akwama sa sika fa bebrebe no yetu ase ana o se Ghana ye musa san krofo no
ɛsɛ mamra yɛ adwuma jaban bia ɔbɛbia de ɔteso nkɔfo ɛbɛkɔ na afei yɛ kɔtoto ɔma no yɛ pɛsɛ didi brebi hyɛ wɔn sɛm ɛsɛ yɛ man adwene kɔ wei so ne yɛtoto ɔma no bi sɛ wɔn sɛ deɛ na ɔbɛyɛ ɛna baabi ɛdɔ kɔtoɔ no yɛamfa mo asɛm ankɔ public accounts committee wɔanya no yie pa bi a na kyerɛ sɛ ɔkɔbɔ high life na sɛ wɔanya ansa pa bi amanya na sɛ akɔyi uhwe nanim di hwe ne triwi sɛ de ayɛ ti sɛ sabi ɔba wɔkyima woforo na azɛ kɔkɔɔ azɛ tuntum na sɛ akɔ ɔba bewie sika ntime ntoma no onipa a mote so tu Ghana fofo ya ɔka nsɛm ankɛseɛ ɛyɛ ɔbenfo kofi agyekum ɔno ane yɛ panyin po otua kasa wodo nyinaa no ɛwɔ University of Ghana Legon Ebusua enano juo ena nkrata bi nioma bi nsem bi ne na monte so ana echrebu se ukopiem ewa Korobia Asante Technical Institute a esuanfo a wono mo ye ntoaso suku o wono ma blaze emo matia simu amanfre ye mbra chobo ye amanfre ye mbra ye yanko asafo me chese akonwompa na nkwadai ato ana chese ndioma hudro de wo mu ye bi papapa ewo suku ni ntwo ni zigizagam ene obahwe na akwada baako wahwe nyame anim no brosabati ko afabo baako teacher ni a wo kire na de wo no e kire na de kakaka ne kai si wo beti pau na grass na jegengran suku base yaja wo mu ko intako wo mu ekọ baabi a suku bas na de wo ko nyada enkwada ya suafo ahwe nyame anim pa ne obosobati ko papa de nyina esesa ne o maka ba kokura de wo mo tam kukuru ya no mo de esoro no kire fom no mo de fom no kire wiem enti awrawusem we kwaso ewo suku dim na Posi fon tempestuously ebeka kire Ghana fo so machi asuku fo no mako aduanan agu o makache ente suku fo 40 ana posi fo wasante mantamo ekwache wonom na andro dom kodi o masem no ba ko pani eja no 39 wo mu egusua da posi fo akache na sem we ho enam so ema sante mantamo suafo Owura Simon Sam ade atu dwoya wo gba amane James se ka sei wo bibiara wo ba se wo nana se ya wo wafa se ya wo den wo kwasuku awo Korobia Asante Technical Institute nkwade a why wanted aposifuo hia ne papa esan se enioma hudra na no memenda ne kwasia da wo mudi ye ewo suku ne monten so no na ensan fata entwa yie what one nsam so no wochem se na no kwasia da wo mu sese suku na dwapade empu no teacherfo no kura dwapade dom sese no wo mu dormitory ya wo mo de danyina da enyoma hudro ya mo da butuo ye enyasem kuma kura enu ti no waka so suani bi a wo sa Korobia Asante Technical Institute no no eyade sa posifo ahwehwe no what one nsam so wo ba made chem so ndi Asante bantam wona yo mo pani etu wode ne nsa esi ne bo pam aka kire obibia se asotwea esefata de emu pie de emu adene pa wo mo de be man kwada de se next time wo mo firi mu fia wo mo ede aye adesua de enti se de o se wo ma hyeda ateba sum ku a wo mo hwehwe ensem ne mo na wo mo hyede asotwea esefata ede ama asuafo no. And I've directed that the leadership of the school, all the prefects of the school, if they don't surrender, they should declare them wanted. They are the leaders. What shows that they were not involved? And if they were not involved, what did they do? So all of them, the police administration should declare them wanted immediately and go for them. And the parents, if they are listening, to surrender the children. They should bring all the children to the police station because they are wanted. If you are the senior prefect of the school, why do you run away? What has he done that he's running away? So all the leaders of the school must be put on wanted lists. Do you get it? We cannot tolerate these things. Students acting with impunity. We have to crush this type of indiscipline in this country, and especially in this region. We cannot continue. Our fate will be determined by investigations being conducted by the police. They will screen them. Those who will be found culpable, the law will deal with them. Those maybe whose involvement is insignificant, or maybe they were not involved. Those people definitely they can still keep them. Nipa wote
Henkan Ayasante Mantamu Swafo Ashanti Regional Minister. Yewra Simon or Simon Sanono. Now Simon or Simon Sanso Edin Sembi to Drabiemua. Now Woba Manieta Semua Makuma Kochi in Makuma Kosa perfume rasa Chagana for the chef. Suku no Wama Shrenamo. Woman shrenyo mapapa penti yaka sei aposifu agusu akeka ne omasi anim se bibi biara nkwala se no no wo metimi ahye no de ye atoye e wo suku no e monten so. My nephew, the district police commander, is here, and they've already put things in place to provide protection for them up to the time we feel the place is more secured. So that one, the police come. I'm assuring you, maybe a decision will have been taken. Nipa wutini kai Ayasante Mantamu Swafo. Eya Owura Simon or Simon San ena tenenkano. Na yebeko obi ma so ansa na no. Mamindi adanse wencho St Andrew Senior High School eya adanse san say. Womo bua ni papa titu ene osuani owie JHS a ope SHS ako. Na wanko bebia se St Andrew Senior High School. Akodan bewie na okuta abodin krata kama na se watwa se wam esan se kwan a wo mfa so kira de no enya bi ni bakọ ba bi na akoda ya se teacher ni ba kire boa bi atuni trim chenchi na onkosu abebe nan edin abebe hwene kosuasua nyoma kase ezuni na eche ni bewiem na eba nso hwem kra se de wo mu bisa na ne namba bi kra chese St Andrew Senior High School womo school no mo te yate womo te a school for bebre eni to mo nyanim dia pa any experience nso de womo obi papa to mo kira koda no womo kira ne mani twaye kama enu anom secret St Andrew Senior High School wo be je de say 2021 Ghana anum se ni na enu ne ento school a womo twae pa na St Andrew Senior High School say ni school ya ye din wadanse ana ye kan wasemi bi obi beka say me de me fi akire enu de nya problem de hian se ka akọ kro a ewo so no so okọ on ma ba bia campus abeko bia no boarding facility wo no mo e ma oba ene bema tima abofra no kwaji nimdie papa na ne enwomasua de no ani ki tu ya no an papa preku me pa to campus ne dosun wo me courses ni na bi ope wom campus ni bia sinfosu ebi wo man kesim new edubiase dunkwa onofin sehwi asanwene so enkranso kotehie ebi wo ena takrade so ko shama St Andrew Senior High School campus no ebi wo no mo bibia ni na se won tiase afre school impenifo e wo 0244 696911 0244 696911 ana 0207 891004 0207 891004 now ni St Andrew Senior High School empenfondin house yama emfa manfo adwenkyira 1212 bi enwuram na fei yanko obi manso ko fashion na barima na owusu de abaso wo hwen live every adanse askwa ena Pedro wa Madina Cruz wono so wo hwen live na kasebo ne ye clear pa e wo kuma Setanos so Kesben Junction ye da se sanso ena ye owusu a champon the grafts wono so se wo hwen live every lakeside ye be post so say na nado dan kwakufu ado one dia wadwene say 2024 was say yes adwene biem na enioma koye se bibia be koye so de na kenoforiata must go no was say aban otie ni ye asopam shama ba edna benya ono so say panic and fear say de NPP punk MPP camp MPP for woman so ye say free hin asoye no camp no one wo munimo was say the MPP camp aye se panic and fear omu yam hwehwe mo omo hwe eja NDC for no started ba ya sha se film na hwe bedwafia aye hu master planner kentampo wono so say NDC why disappointed papa hey Sapa Haruna Idrusu Pamba to me as the son of pa dear was say share way pa or NDC fire dear and nya bon can be almost uncombra beam Haruna Idrusu mum why you never the case to force an abba was way dear and yet and as fufu say on your GD say yama holding one out to 2 minutes the care can hona ya to 2 when so boarded here necessary pa yemfansi anakusi enko obi manso afi me ko obi manso
AHENKAN FM. What was Nigeria and another player Busiamina Moko. So I'm with your mom in broken English, yea. And it the account. Now Nigeria, one more dose of papa, one more bro 100 million. One dose of pa. Now the Aban said, if you Mishaya, a 2 coin, and they did Nigeria, man, domestic airlines, no. Ti say bia Ghana e bia wo kwa wa open into ntumi nkofoka e na grun cars mu hihyehe da bi eno ansa fa wiem hyen ya pa birikuma bi no adu domestic airlines no airplanes no uko Nigeria de yedwuma on mo sai yedwuma Nigeria man na mu state na mu no eno na emu ba kwa efe no Dana Air dwuma fo wo mo ntade ya mo hye kokko ne wo mo twafam na tonkwa mu pa ene wo mo so mu nkwadwuma ti woma sheda hye woma atade enkabo mo atade uniform woma hye ko ena yin fita na womo de kire Nigeria ban se wom so makatu anye na so maka omampani Buhari o se woma ka onfi ena mpanifo so wom ka bio no obi atwi nani enu ntene Dana Air adwumafo e wo Nigeria wom wiem hyen na yadwuma wo Nigeria man na mu wom so makatu anye enu tinya de wom be yadwuma ti samikin wom declare strike ya akwakoya sem kese pa na asemi National Union of Transport Employees and Air Transport Service Senior Staff Association of Nigeria wom ne kaboma wom de krata tetenten ba bonten say sabane nya nadwen so be fi ayenso nya yadwen so wi betu kwan e Nigeria num say ene opawa no abusia formatna plane mu o se ba ku mienu miensa ne apiam no mati free science aso pa dia ene kofa kako enti wom si kozi saban betu o makatuam no nya dia Dana Air ewimhye ne be yadwuma e Nigeria man mu eha ene de anopa no nsia akan kase no AC na ye producer no pay eye Kobike boy Kwame Asante so boy ene osade ko Facebook live anopa yi me din adikwaku anin kusi buadumene afia ampofowa kasia bonasi yesi achiamupi jamamumo ni tie Abuzigi 93.3